Mega. Ngibuka nje insukwini into yokugcina lokho iBhayibheli lesimbonga kwaNkulunkulu ngakho ukuthi lesiceli lethu sidakubona kungasiphaphuli, kungasithusi bengathi kungasilimali. Lokuthi kutawuvela nakho lana ngibuka nje ukuthi nendzaba yokuthi bantu sibedle badle iBhayibheli lesachaza ukuthi lesambulo lesithi hambani nende abantu bafunzi, uyakubona lokho amagama uthi Jesu hambani nende abantu bafunze iBhayibheli nakathi Jesu hambani nende abantu bafunzi bami. Kusho ukuthini lokho? Nje ukuthatha ukugucula kungasiye ukugucula per se but nje ubuka le interpretation hambani nende abantu bafunzi bami. Kuyini lo Jesu? Ngani lokhuluma uGenesis to Revelation hambani nende abantu bangifunza. Na Isaiah 54 uthi bonke abantu babakho batawubita ngokuthi bafunzi bakaJehova. That was in the Old Testament. So nase sekuyamisa-ke kutawuvela ngalapha sekudla laba labakhona nje umfundisi yathi ngiyanaka nje ngale ka-Facebook taba khona lokuthi uyasilandzela ngabe bangaki mali ababonakho ukuthi akusiyo ukuthi uyabhala nje kufana ukuthi uyinyoka entshabeni uzilile usuyaphephuka nje nasemtimbeni uyabonakala engcenye ukuthi uthandaza ukhala bese uNkulunkulu uthatha licingo usuyathayipha le nto lana siyathi sayisiko nje ukuthi imani iyachamuka nje ngoba kunjeke bantwana nje ekhaya lokhanza ukuthi kuze kube nesimo ukuthi kushone batali kungani babona ukuthi athi lokuthi lakhaya bageza ngemanti ashisa akho kunekudla kunefriji yababona nje khulisa umfana ngendlela tabanga yakhe umfana la ensanyeni yakhe uboshela ubulima one of lobulima ngilokuthi like bonke abantu nje they learn the hard way. Athi angahamba-ke athi okushoniwe sefuna uhlala kuphi sebathamba bayokha emanti emfuleni sengikani babone ibonile noma-ke uNkulunkulu uba muhle badala bakashoni basuke nje badlahlelwe umsebenzi badale basho ukuthi sesitawuphila kanje nyalo usuthi awukhanza athi emanti esitabo hamba siwakhe ngemoto lapha ngesheya sesivale ibhili noma-ke impompi sivale water kuye ngokuye kuhambe itikhathi nale moto sefuna bafushe libhala hambe lelibhala lihovuka anyways so sangikani lo mfana bona sibonini yathi kuba nebadali kuyafanana-ke le nto lena lokuthi nje lokunga-appreciate phinde uye esibhedlela ukhanze abantu abagulakho lo munye ucela athi hlobo imdonethele isitho semtimba lesithe bathinga ingadi wena uphilile sekukhulumile nini kuningi nangalapha-ke lokuthi abantu babona sesibhalile nje kubuyaphi no abantu bekwakhe umkhumbi bamamhleka kuyafana-ke nangala so siyakukhanza-ke ukuthi ntamba kuvele ukuthi hayi mnisi ngeke uyenkosi sengisho nabanye abafundisi ukuthi kwakho mfundisi kwende nathi nawe akusho phakathi sonke sithabe sesenda naku ibambe ngoba lokukhuluma ezikushido nje ukuthi buthani onke lamavidiyo gcina le information nayo dahla ukuthi ubuso nje nyalo kubutha yonke imaterial ephilako uyifake emgodleni uvuka udle Elijah long is the journey tigcine tinto tirekhode ukugubhela ngaphasi komhlaba besides ukuthi indlela lenkulu umhlaba sosijikele so nathi-ke siyakuva even nokomoya ukuthi hamnisi phela kusho ukuthi sonke sitawenda nje ngawu yathi silokhu akahlukani nje nekuthi kube khona ukuthi angihlobongi angiphingi angebi ngakubala kuba nginene bese bechamuka tingceke ukuthi hayi phela mnisi wena njengoba uhlobonge akusho sonke kufanele singahlobongi wena uphingi kwende nje le nto lena zilonke bavuma abafundisi ukuthi sonke kumele singahlobongi singaphingi sonke asihlobongi asiphingi asebi ngeke bese ukuthi hayi lokhu kwamnisi hawu bantu nje lapho sakusho ukuthi sineliphupho sitakubona futhi-ke labanye batakurejecta mabomu kodwa ukuthi akubona nalokuthi nje laba ngoba kakhulu kulenzaba nade ukuthi kushito obani so naba labangakeva ngikho lesi sibakhona uve umfundisi kuphe eveni uve ukuthi umemetele ukuthi bazali sengingabocela sinakufundwa live sisukumeni sonke futhi noma bengilandzela ivesi linye sitabodla sonke lesahluko
phinde futhi nemfundisi leli esikushoyo ukuthi sikuthathaphi thina athi agucile bazalwane njalo ngamasonto sesihamba bazalwane mhlambe waphuma ngawani ngiyacela kuleli viki leli sidle neyincwadi naye bazalwane ngaze ngabekisa nje ngathi sibe nabafundisi lapha angu-52 la kaNgwane ngoba emaviki angu-52 lo taba khona nje ngibekise nje ukuthi whatever ukuthi ividiyo ifika nini kube khona ukuthi ngiyanje umfundisi wesi-52 noma ngabe akusiko ukuthi liviki lesi-52 lapha kuDisemba bomhla ka-25 kuthi seliviki lokugcina lelo noma ngabe nje kusemkhathini weminyaka la kubo June July ukhonzakala ukuthi umbe umnyaka ucala lapho kube khona sinangulo mfundisi wesi-52 shose lona lo taba khona wesi-52 nalona nakhona ukuthi sengumfundisi wesi-40 iliviki lesi-40 ngiyabekisa lona wesi-52 solusathandaza ukuthi inkosi leli viki leli emaswati adla kuphi ngakubona lokho nyalo idisi sebanjwe ngala ngakithi ukuthi kusesekhona ukuthi siyahamba sithathe direct from God sithi nasi inkoseni umaswati manje leli Bhayibheli likushido ukuthi lesinkwa ukuthi kufundwe la kwakhiwe lo mkhumbi vele khona laba reject kunganilimadi futhi sekuthi kubhlungu but thina sesinjengalaba zuba high jump babeka ipontshi ukuthi umva angalimali lapha zube ukuthi intofo otherwise ngoba iBhayibheli lithi singcono siphetho sento kunesicalo sayo amen. My God.